nubundi nyemerera nk'ikazi makuru yacu avugwa kuri Kivu update. Noneho ubungubu murabona ko ibintu bimeze nabi ku isi yose, tugiye kujya tubagezaho amakuru agiye atandukanye ku busabe bw'abagiye bidusaba avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ariko nanone tuvugwe avugwa mu burengerazuba bw'isi cyane cyane mu ntambara ihanganije Israel ifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran n'ibihugu byaje kwisanga mu ntambara. Kera kabaye nyuma y'igitero gikomeye cyane cya Israel gifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kuwa gatandatu cyaje kuba kivuganwamo n'abayobozi bakuru ba Iran, harimo na Al-Khamenei wishwe mu gitero gikomeye cyane cya Israel ari kumwe n'abandi bantu barenga 40 harimo n'abakuru b'ingabo. Nyuma y'uko Iran itagaje noneho ko igiye kugaba ibitero bikomeye cyane byo kwihorera, byasaga nkaho noneho ibitero byatangiye ku gatandatu ubwo Iran yagabaga ibitero bikomeye cyane ku murwa mukuru wa Israel muri Tel Aviv, ikomeza kugaba ibitero muri Beirut, ikomeza kugaba ibitero muri Tehran, muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yahagabye ibitero bikomeye cyane, ndetse tutibagiwe no muri Qatar aho hoteli zikomeye cyane zagabweho ibitero bya Iran. Ndetse kandi Iran yemeje ko yamaze kurasa ubwato bukomeye cyane bw'intambara butwara indege zo bwoko bwa F-35 bukomeye cyane bw'intambara bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwitwa Lincoln Carrier, bwamaze kuraswa naho misile enye za Irani zikomeye cyane zikaba zabushwanyagushe. Mu makuru rero ari kuvugwa agakanya nuko kuwa kabiri n'uyu munsi werwe 2025 Irani yateye inkongi ikomeye cyane, yagabye ibitero gikomeye cyane ku cicaro gikomeye cya petroli muri Arabia Saudite, rero cya Rastanura muri Arabia Saudite, kimwe mu by'ingirakamaro ku isi mu gutunganya petroli. Ndetse kandi bivuga ko abanyamerika bari bagifiteho ubushobozi ndetse mushake kiri mu byabo, rero kikaba cyamaze gutwikwa na misile zikomeye cyane. Ni amashusho yakomeje kugenda agaragaza umwotsi mwinshi cyane uzamuka mu kirere nyuma y'ibitero bikomeye cyane byagabwe na Iran. Inzego zo muri Arabia Saudite rero zemeje ko drone zahise zirigiswa mbere yo kugera ku bikorwa nyirizina, ariko ibi bikomere byasigaye byateje umuriro ukomeye cyane. Batangaje rero ko ubwirinzi bw'ikirere bwabonye izo drone hakiri kare bukaba bwazirasa, ariko ibicece byabyo cyangwa ibisate byabyo bikaba byangirije uruganda rukomeye cyane. Icyo gitero rero cyatumye Rastanura Oil Refinery gifungwa by'agateganyo, rero akaba ari uruganda rwari rukomeye cyane muri Arabia Saudite. Rero nk'ingamba zo kwirinda nubwo ngo nta bapfuye cyangwa abagizweho ingaruka bagaragajwe mu byatangajwe. Ibi byateye impungenge ku isoko rikomeye cyane kuri petrole, ubwo abantu batangiye kwibaza niba petroli itagiye kubura mu isi cyangwa ikongera igiciro cyayo. Ariko nanone Arabia Saudite rero yatangaje byinshi kuri byo. Minisitiri w'ubutasi muri Arabia Saudite yavuze ko drone zateye ziturutse ku bikorwa bya Iran nk'igice cyo gusubiza ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel muri Iran. Rayaja rero yanenze ibyo bitero, avuga ko ari igitero ku butaka bw'igihugu ndetse ko ku mutekano wo mu karere. Arabia Saudite yatumye ambasaderi wa Iran yatumyeho rero ambasaderi wa Iran ngo yitabe ibyo bitero, agiye gusobanura impamvu z'ibyo bitero. Rero intambara ikaba ikomeje cyane hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bagabye kuri Iran. Ni bitero by'inganda za petroli byaje mu gihe hagati ya Iran ndetse na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye mu karere. Ubwo ni intambara ikomeye cyane, bikurura ibitero bya misile n'amadrone ku bihugu byinshi byo mu gace ka Gulf birimo Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar, Bahrain, Oman ndetse n'ahandi. Harimo n'ibitero bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatikanyije na Israel mu karere, bikaba byaratumye ibihugu bitandukanye byongera ingufu mu gucunga umutekano. Ibindi bihugu bimwe na bimwe bikaba byaratangiye gufunga ibirere byabyo, dore ko Dubai, ibibuga by'indege byo muri Dubai byamaze gufungwa, ndetse no muri Qatar ibibuga by'indege byamaze gufungwa nyuma y'ibitero bikomeye cyane bya Iran. Nahangamba insoreje amakuru yanjye, mu yandi makuru ari butugereho turaza kubagezaho nk'ibisanzwe. Iyi ngiyi ni Kivu update. Niba ari ubwa mbere n'ubundi bisanzwe kuri mashya mu Rwanda, reba ngo ndetse subscribe ukandeho, ukande kuri like, comment kugira ngo tubone ko turi kumwe nawe 5 kuri 5. Reka nkubwire ngo nahangamba insoreje. Ciao ciao.